Jauh-jauh tu sa kadam-daman nama katina na sulivat. Saka tu so kadam-daman na orja supui na kainua cemas. Imazai tua ajira a sangasan. Imazai tua siwa kayan. Imazai tua itakaran patu tiurapuru katu sepatakaran.历代志上9章1节到34节。从流亡返回的人，所有以色列人都按照家谱被登记在以色列列王史上。犹大人因犯罪而受惩罚，被掳到巴比伦去。最先返回自己的城市，住在自己地产上的有以色列平民、祭司、利未人和圣殿工人。犹大、便雅悯、以法莲和玛拿西支族的人住在耶路撒冷。犹大支族有690个家族住在耶路撒冷。犹大的儿子法勒斯的后代中出了乌泰，做他们的领袖。乌泰是亚米夫的儿子，暗利的孙子，他的祖先还有因利和巴尼。犹大的儿子示罗的后代中出了亚帅亚，做他们的领袖。亚帅亚是这家族的族长。犹大的儿子谢拉和后代中出了耶乌利，做他们的领袖。住在耶路撒冷的便雅悯族人的名字如下：沙路米舒兰的儿子，何达威亚的孙子，哈西努的曾孙，伊比尼亚耶罗汉的儿子，以拉乌西的儿子，米基利的孙子米舒兰，是法提亚的儿子，刘尔的孙子，伊比尼亚的曾孙。便雅悯之族有956个家族住在耶路撒冷。以上所记的人都是家族族长，定居耶路撒冷的祭司。以下是住在耶路撒冷的祭司：耶大雅、耶和雅利、雅金、亚撒利亚，圣殿总管希勒家的儿子。他的祖先有米舒兰、沙都、米拉耶、亚西突、亚大雅、耶罗汉的儿子。他的祖先有巴斯户尔、马基亚、马赛、亚地叶的儿子。他的祖先有亚西、细拉、米舒兰、米史利密、印麦。做家族族长的祭司共有1760人，他们都善于处理圣殿的事务。定居耶路撒冷的利未人，以下是住在耶路撒冷的利未人：是玛雅、哈述的儿子。他的祖先有亚利干、哈沙比亚，属于米拉利宗族；巴巴甲、黑勒斯、加拉、马探雅、米迦的儿子。他的祖先有细基利、亚萨、俄巴底，是玛雅的儿子。他的祖先有加拉、耶杜顿、比利加、亚沙的儿子，以利加拿的孙子。他们住在尼陀法城地区。定居耶路撒冷的圣殿守卫，住在耶路撒冷的圣殿守卫如下：沙龙、雅古、达门、亚西曼。沙龙是他们的领袖。他们这宗族的人在那时起经常驻扎在王门东边入口处当守卫。他们从前是利未营的守门人。以比亚撒的孙子可利的儿子沙龙，跟他的可拉族弟兄们负责守卫圣墓的入口。他们的祖先是负责守卫上主的营幕的。以利亚撒的儿子菲尼哈曾经做过他们的族长，上主与他同在。米斯利尼亚的儿子撒加利亚也是上主圣墓入口处的守卫。一共有212人被选出来看守入口处和门。他们是各按自己所住的村庄登记在族谱上的。大卫王和撒母耳先见把这重任交托他们。他们和他们的后代继续守卫圣殿的门，有东门、西门、南门、北门，每个门有1名守卫长。这些守卫由住在他们村子里的亲戚协助，轮流守卫，每一次守卫7天。4个守卫长都是利未人，负最大的责任。
他们也负责看管圣殿里的房间和库房。他们住在圣殿周围，因为他们负责守卫圣殿，每天早晨负责开圣殿的门。其他的利未人负责看管礼拜用的器皿，每次使用这些器皿时，拿出去放回来，他们都要点清数目。其余的利未人保管其他的圣殿器皿和面粉、酒、橄榄油、香料等物，但负责调配香料的工作是属于祭司的。利未人可拉宗主沙龙的长子马他提亚负责预备烤的祭物，歌辖宗族的人负责预备每安息日圣殿所需要的供饼。有些利未家族的人负责圣殿音乐，这些家族的族长住在圣殿里的一部分房间，他们不做其他工作，因为他们日夜都要供职。以上所记的人根据族谱都是利未各家族的族长，他们都住在耶路撒冷。Sinaya tutswa kajaman-jaman kainua cemas. Sa tutswa kajaman-jaman sina apurua kai. Imazai toa shiva kayan, imazai toa itakaran patiolusa karan. 犹大人因犯罪而受惩罚，被掳到巴比伦去，最先返回自己的城市，住在自己地场上的有以色列平民、祭司、利未人和圣殿工人。Sinaya tutswa kajaman-jaman sina apurua kai. Tutswa kajaman-jaman sini pupatarvan 点燃动力之火。因为违背与上帝所立的约，而王国被掳到巴比伦，失落主权、自由与尊严，是以色列人难以言喻的罪疚之痛。如同美国文学家福克纳所言，过去从来没有死，它甚至尚未过去。在被掳之地，许多以色列的新生代因为过去的记忆被消失，而找不到一个能安顿灵魂的盼望。但是还是有一小群人被记录在历代志上第9章的族谱中，他们是返回故土的人，这也象征一页新历史的展开。在这个归回故土的返乡运动中，族谱的记录内容从代代先人的名字变成不同身份的人。历代志上9章2节指出，最先返回自己的城市，住在自己地场上的有以色列平民、祭司、利未人和圣殿工人。由此叙述可理解，作者在意的是圣殿的敬拜与献祭功能的恢复。然而，并非所有在圣殿担任圣职者的后代子孙都愿意承继先人的使命，从被掳之地走上一条不确定的归回之路，承担起重新点燃圣殿敬拜之火的责任。以斯拉记8章15到20节记载，当时返乡的群众中有祭司，但是没有利未人。为此，以斯拉派人去找地方领袖伊多加，派一些人，好让在圣殿侍奉上帝的圣工能周全执行。由于上帝仁慈的帮助，这次多了抹利宗族的示利比家族18人，米拉利宗族20人和220名称为尼提宁的圣殿工人。究竟是什么原因让他们改变留在巴比伦的决定，愿意归回故土，重新点燃圣殿敬拜之火？历代志作者或许以犯罪而受惩罚，被掳到巴比伦去，这句话暗示归回之路可以让归回者不再陷入罪的燃烧中，借着走上归回耶路撒冷这一条路，重新承担服侍上帝的职分，
可以引导他们走向一个新的人生。不过要恢复圣殿的敬拜，不能只有台面上主持献祭的祭司，也要有其他人的参与，包括协助祭礼的、管理器皿的、看守大门的、诗班颂赞的，还有最基层的圣殿工人、尼人，任何职分都不能少。这同时也提醒，唯有每一位服侍者都能明白并回应上帝对自己的呼召，才能引领自我和他人走出过去的罪疚之痛。马奎斯在《百年孤寂》中说，每个东西都被造，都是有价值的，只要你能够唤醒他的灵魂。人更是如此，只要他的灵魂能被唤醒，从服侍上帝找回自我的价值感，没有死的过去，反而能成为点燃他灵魂的柴火，使他委身，使他能够坚定委身，走在上帝指示的正路上。Sinaya tutswa ka jaman-jaman. Sa pasamaram araw, pasazika tianitin tutswa ka jaman-jaman. Tua mana cha siki pu sensengan tayau. Ai chua si che sangasa sinaribatan no cha sebalitan tayau. Pasamarau tua na sevun tua sepasariu cha maju la kwa ka kitsepuriu cha maju. Kiu malanga cha maju sa mobala punjik tua chua sapui imazai tua sa sukuban tayau uma. Saka cicin na meotan. Ai chua cicin na sumpuku tua tsema tayau kiskau ta tua tsema tayau imazai kiu kai na kwanu katina kipapauri ngau tayau tua ta kiskau ai chue kiu kai no ya ijua bukushi ijua chiuru ijua shichuji ijua kaichu ijua makaka ijua zua maraka kampu ijua sumuap ijua dumungwa tua kiu kai ijua semenai ijua semupu tua sisiu ijua tumulutulu tua maraka kakadian tumulutulu tua maraka matsutsubung tumulutulu tua maraka ta sikatalan tayau na makakaizua zua na marto malimali sini papu sensengan nua semata nutin saka aichua sensengan tayau na kwani katina kipapori ngau kipadire lumungwa tua chua ta kakaizua ni mazai itukai uma nua semata yau aichua tichen anui katina kiskau tayau ini katina makajuma ke tua mana ta kakavlian tayau从服侍上帝找回自我的价值感那样。保利当阿当，你卡蒂那其实搞多什么？你卡蒂那其不生生啊你就该这样。ini kata kemudian tu mata inuinu ai cuaca kini kacawan tuaca kinani jilan tayau. Saka amina ta kisikau tua semat. Adino renua semat yang din turi makai tina kipusen sengan ni kiukai. Manaru izua ta kakavlian tayau. Ai chua tichen nui katina kisikau kau tayau. Nui katina kisikau imazai kiukai ta kemudanga. Ini katina kemudan ini katina uri makai ki papavara. Ituno patutsuntin tuai chua site sanga saja sevaritan. Aki samula nia maju kumalia na site saru tia maju toa semas lakwa ki sepuriu tia maju kiumal saka makaya tia maju ijuanga puzangaran ijuanga pasiling no semas imazai toa kina semkelan imazai toa kina saru nia maju toa tia semas dari bawah saka tijen 我们是每一个都很重要，我觉得，因为在教会努力是搞得定。saka ai chua din lau no sama janutin 我们被上帝呼召给不生生啊你们在教会 ini kama no majuri-juri tayau maya sama neka tuasu ki samula
没有什么那个多嘛那是比出来的要。Kisah mulai mapulat sa talungain. Sa pasasulungain na tavarong na makay na miraja ay chua tia kiukay. Sa na makay na mapasalinga marka tia butyuk mapulat nga imazay katsawan ayakan na pasamaraw imazay to asini pazajikata 点燃动力之火。sa tu chu asini pakini menementanu jen 我应该如何做才能将过去的常伴转换成可点燃生命向前的动力之火？我应该如何做才能将过去的常伴转换成可点燃生命向前的动力之火？Igaluina kinumnam na tinanagamalo kinumnam ayakan na pasamaraw kainuli。主上帝，恳求你帮助我，能够坚定地称你为主，好让我能得着你的指引，走在正路上，奉道路、真理、生命之主耶稣基督的名祷告，阿们。Mali-mali tu so ka daman-daman na makatinami selang sumupu kilaroy to kainwa tsumas. Nakano ta kinasasyanan chinuyaku lamunana panzakatanga lamunana kamalo nga patsun to echwa linaw tiyan sini padadaka tenwa tiyan tsumas tu so ka daman-daman. Isamulaya ki pusunsengan, isamulaya ki turo, isamulaya semputo sisyo, isamulaya inuri, baika walisakat, baika pusarat, imazay to umano at samasa tiya kiukay tayaw, manangano, makalavutan na isyo tiya kinikatsawan, nakangatan no patsugan, amin na kisikaul, amin na kipusunsengan, amin na tarupatsa ito akipusan to at samas manao izo kakavrian imazay to at kinikatsawan to at kinalidilan tayaw. Saka chichen kato at samas ay siya titin na machidin. Nakanuri makaya pusara tianutin to at saran, amin na chichen at kinalidilan. Kato at samas mana izo at patsasapi, nakaangatan nuri makaya pusara tianutin at may mga amin at kisamula, amin at mipisul, akipaparang to at samas, sa tinana makaya na nakidadara na paroro to at samas, ayakan na pasamaraw, apapupisul at tisu na tiyakan, sa kamali-mali, latinana suliva, tuso at kiniadavan, taja pingan,